Twongeye kubasuhuza uyu munsi tubaha ikaze kuri ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi ndagira nti imbwa yiganye inka kunya mu rugo bayivuza amahiri. Imbwa yaricaye yitegereza inka uburyo nta kibazo igira cyo kuba nyine inya mu rugo. N'imbwa nayo iti nanjye rwose kuki ntagira uburenganzira nk'ubwiriya nka, nanjye reka ninye mu rugo nta kibazo. Yabikoze rimwe, amahiri yariye ni menshi, niyo havuye umugani ngo inka yiganye imbwa kunya mu rugo bayivuza amahiri. Impamvu rero mvuga ngo imbwa yiganye inka kujya mu rugo bayivuza amahiri ni iki? Ni uko akenshi mu bihugu byacu bya Afurika usanga twigana cyane, tukigana nta kwitegereza, nta bushakashatsi. Akenshi kwigana biva ahanini no kuri ruswa ibiri mu nzego zacu, cyane cyane inzego z'ubuzima. Nibwo rero mwabonye covid iraje imeze nabi, agapfukamunwa i Burayi, agapfukamunwa iwacu. Guma mu rugo i Burayi, guma mu rugo iwacu. Abenshi barabizi igihombo bagize mu rwego rw'amafaranga. Buriya Tanzania ni kimwe mu bihugu muri East Africa kitegeze gisubira inyuma mu rwego rw'ubukungu. Navuga ko aricyo gihugu ubu kiri gutera imbere cyonyine. Ahandi ubukungu bwakubiswe hasi kubera covid, mpaka n'uyu munsi kugira ngo abantu bongere basubire uko bari bameze mbere birimo biragorana. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko imbwa yiganye inka kunya mu rugo bayivuza amahiri. Ubwo rero ni nako inyicamubiri karabutaka zaje, kubera ko abo muri London babyiteye, Amerika babyiteye, Canada babyiteye, Israel babyiteye, hose turabirwanira turabirwanira. Abagize Imana bakabibona barabyikubita byinshi cyane. Nko mu Rwanda ngira ngo dufite 90%. Ariko noneho akayambwa nyine yiganye inka, bariya bo bafite nibura tekinike z'uburyo, bafite imiti yabo yateye imbere, hari uburyo abantu babo bamwe na bamwe bazajya bari kubasha kubavura. Twebwe ubwo bushobozi ntabwo dufite, ntabwo dufite. Kandi indwara zose ku isi hose ubu ni zimwe. Uyu munsi ndavuga kuri myocarditis. Myocarditis hari urugero natanga. Mu minsi yashize tariki 10 z'ukwa karindwi, mu Scotland aho umugabo bita Brian w'imyaka 55, ni inkuru iri kuri BBC, kuri Google, umuntu wese yagenda akayireba, wandikaho Brian ukandikaho Scotland uhita ubona inkuru yose. Brian rero yagize ikibazo cya myocarditis. Noneho ahamagara bariya nyine bashinzwe emergency call, 999. Ngira ngo mu bihugu hafi ya byose emergency call ni 999. Sinzi n'impamvu bayigize 999 kuko buriya 9 zicuritse ni 6, ni umubare w'ikinyamaswa. Hari uburyo bayobya bagacurika ibintu, ariko uriya mubare iyo urebye ubona ko ni wa mubare muri Bible bavuze. Ni wa wundi bavuze ngo ifata umuntu wese, umuto n'uciriritse, ku buryo ntawe ushobora kugura cyangwa ngo agurisha adafite umubare w'ikinyamaswa, kandi umubare ni 666. Umubare rero ni umubare tugenda twegera uko badufotora mu maso baduha digital IDs, uko tugenda twegera kuri currency imwe cyangwa se ifaranga rimwe, ko tugenda twegera ku mpuzamadini dufatanyiriza mu idini rimwe.
ni umubare tugenda twegera cyane mu buryo abantu badashobora no kubitekereza. Noneho rero yahamagaye 666 ariyo triple 9 666 bacuritse. Noneho baramubwira ngo reka bamushakire umuntu nyine ukora muri clinic. Ubwo arimo arahera umwuka arahiwe, nyuma y'iminota 10 basubiramo bati buretse gato ubu dufite akazi kenshi. Noneho bamuhamagara nyuma y'iminota nka 30 yarangiye. Noneho ubwo yari yarangiye, ubwo bumvishe ko yarangiye, kugira ngo bazohereze ambulance bayohereje nyuma y'amasaha 3 umuntu yapfuye. Iyo rero ni myocarditis. Iyo ni myocarditis. Myocarditis rero ni uburwayi bufata gute? Ni uburwayi butwika misikire y'umutima. Murayibona, kanyegereze. Urabona hano ni misikire, hano ukaza, hano ukaza, nanone hano. Aka kari hagati ni misikire y'umutima. Aka kari hagati misikire y'umutima. Myocarditis rero iragenda iya misikire y'umutima ikayitwika. Iyo itwitse hano ngira ngo iragaragara neza. Myocarditis yaraje itwika misikire y'umutima hano gutya, irayitwika. Iyi misikire iyo bitwitse imera nk'igiplastike batwitse. Noneho ugasanga ahantu hose byabaye umutuku gusa. Umutima uragenda ukamera nka avoka yaboze. Nuko rero ubushye buza bugafata misikire y'umutima. Noneho akenshi buvamo icyo nakwita ko ingufu nkeya, kubura umwuka, n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo urabona ko hano hari icyo bita cardiac arrhythmia, uvuga ngo gutera k'umutima mu buryo budasanzwe. Ariko noneho biba byatewe n'iki? Biba byatewe n'amavirusi. Ni indwara zitakunze kubaho kera. Myocarditis ni ikintu kitakunze kubaho kera, kuko ni indwara y'amavirusi n'amabacteria. Noneho rero urumva ko kubera uruvange rw'inyicamubiri karahabutaka bateye mu bantu, urumva ko amavirusi arimo. Bya bindi tujya tubabwira mukavuga ngo ni conspiracy. Ntabwo ari conspiracy. Amavirusi arimo, kuko kugira ngo urware myocarditis ni uko amavirusi aba yinjiye mu mubiri wawe n'amabacteria menshi kandi y'uruvange. Urumva rero bayinjije mu nyicamubiri karahabutaka aba menshi. Niyo mpamvu uretse Ukraine, ibi ni ibibazo bisigaye bihari cyane muri bino bihugu byacu, aho abantu bagenda akumva abuze umwuka, ari aho ngaho, bakirukanka bakazana izo ambulance, bagatwara bakageza kwa muganga, oxygene, n'ubundi ntihagire icyo bitanga, kubera ko cya kibazo cy'imbwa yiganye inka kumya mu rugo. Ntabwo dufite ibikoresho, ntabwo dufite imiti nibura ifite ingufu ku buryo yahita ivuga ngo igabanyije myocarditis ako kanya, ngo bivuge ngo irahita igira akamaro. Abantu benshi barapfa mu bihugu byacu kubera iyi myocarditis. Iragenda rero umwuka ukabura, iragenda ya maraso yari kuzatera, ubushobozi bw'amaraso yari kuzatera bukagabanuka, ubushye
kuri misikire zose kubera nyine ayo mavirusi bagiye bashyira mu mubiri, noneho umuntu agatangira kugira ingufu nkeya, kunanirwa, kumva guhora ananiwe, niyo yabyuka mu gitondo akumva guhora ananiwe. Hari ibimenyetso umuntu abona: gutangira kubyimba ibirenge, gutangira kubyimba amaguru, gutangira kubyimba aho bita mu bujana. Ubwo iyo ni myocarditis, ni ibimenyetso igira, isereri, ingufu nkeya. Uko iminsi ishira ni nako bigenda byiyongera, noneho bikarushaho kugira ubukana. Ubwo rero nimba indwara ari ubushye, tuba tugomba gukora iki? Tuba tugomba gufata ibintu bigabanya ubushye mu mubiri. Mujye mujya muri video za kera myocarditis nayivuzeho, mukore subscribe, mukore sabone and like, nayivuzeho, natanze n'izindi mbuto umuntu afata. Ariko by'umwihariko uyu munsi ndababwira nti abantu bafashe inyicamubiri karakabutaka mwongere potassium. Murabona ko aka ni kakandi bita kakamaramasenge k'iwacu. Mujye mumenya gutandukanya ibituburano n'umwimerere. Hari ibineke biri mu masoko za Kimironko binini ukabona si kamaramasenge, nk'abana bavutse nyuma ya za 2000 ntibashobora kubimenya. Ariko twe tuba tubizi. Ugomba kureba imineke mitoya, kakamara gatoya. Imineke yo mu Rwanda ni dutoya, twakamaramasenge ni duto, ntabwo ari binini. Gros Michel yo nkugira inama nimba uyirya wanayireka, ko Gros Michel nta mwimerere ugihari. Yose ni ibintu by'ibituburano bashyize aho ngaho kugira ngo diabetes yongere n'imitima yongere. Ni ukuvuga ngo ni Gros Michel abayirya ubu ngubu amasukari arazamuka mu rwego rwo hejuru, kandi imineke ntabwo yateraga isukari kera. Izi ni indwara zizana n'iterambere, zizana no guhindura imibereho abantu baba bafite. Potassium rero ni ngombwa ko potassium igufasha no gukora regulation cyangwa se kugabanya sodium y'inyongera iba yageze mu mubiri wawe, noneho sodium ikaba ku gipimo muri wawe. Twibuke ko sodium ni ingingo cyane mu gufasha impyiko, kuko impyiko niyo ikora balance ya sodium na potassium. Noneho ugasanga akenshi sodium yo hejuru yasohokeye mu nkari. Ibyo rero ni akamaro k'impyiko cyane. Ni ukuvuga ngo bifashe umuneke ufashije by'umwihariko umubiri wose, kuko ingufu z'umubiri ziriyongera. Icyo nakwita ingufu, energy, ubu umuntu ufite ingufu. Ariko ni kubera ko ibintu mwiteye ari ibintu bifite ingufu cyane, mujye murenza dosage namwe. Ntabwo mvuze ngo ugende urye imineke 2, ndavuze ngo ugende urye imineke 30 ku munsi, 15 mu gitondo, 15 nimugoroba y'akamaramasenge. Ubundi ukore ka exercise kawe, ubundi unywe amazi yo kugira ngo ya potassium izenguruke hose mu maraso. Urumva yageze mu nda, ariko iraza guhinduka feces, ariko kugira ngo uyihindure noneho izenguruke unywereho n'amazi. Unywereho n'amazi. Rero ikintu cyitwa umuneke ni ikintu gishobora kugufasha mu gihe ugifashe ku bwinshi, doze yo hejuru. Kandi ntibakubeshye, nta muneke w'umwimerere utera isukari. Nta muneke w'umwimerere utera isukari. Isukari iva mu isukari yo mu nganda mukoresha, ikava mu mavuta ya fake mukoresha, mugenda mukagura ubwo buto n'ibindi, ikava mu mazi mugura mu nganda. Ushobora kugura filter yawe mu rugo, niko kera twabigenzaga. Amazi ukacisha muri filtre, ukakisha muri filter. Ushobora no kugura agafilter ushyira kuri robine direct, turahari. Agafilter ushyira kuri robine, imyanda igasigara muri ka gafilter, ukaza kongera ukayivanamo, ukongera ukagasubizaho. Iterambere rigomba no kuba mu buzima, apana kuvuga ngo smartphone, ngo iPhone, bya bindi nyambona urubyiruko rwitaho cyane. Oya, iterambere rigomba kuba mu buzima. Ntugikeneye kugura filtre muri kino kinyejana, kuko filtre ugura gatoya ukagashyira kuri robine yawe. Ariko mwenda bazi, muzajya mugenda mujye kugura amazi bashyizemo ya miti. Amazi ubundi agomba kuba ari fresh,
avuye mu itaka uhita uyanywa uwo munsi akarangira, ariko wowe bakubikira amazi bakayabika amezi abiri, amezi atatu, amezi ane, ubundi ukayashyira mu nda yawe, ubundi mu nda bikicanga ngo ni amibe. Amibe se zabura kuza gute uri kunywa imiti mvaruganda? Ntibishoboka. Nayo ubwayo si shyashya, ariko nubwo atari shyashya ugomba kuyayungurura ukayateka ukanywa amazi y'iwawe mu rugo atetse. Mujye mwiga kubaho kandi mwige kubaho neza. Naho ubundi iterambere, kwigana iby'amahanga, ibyo byo abanyafurika biraza kubasigamo imvune. Biraza kubasigamo imvune kuko nta buvuzi Afurika dufite. Mu bintu bigoranye iyo umuntu ageze mu bihugu byo hanze, kwiga amategeko n'ubuganga ni ibintu bigoranye kubona ayo mashuri. Kubera iki? Kubera ko ubuganga bwa nyabwo ntibashaka ko tumenya. Barashaka ko abantu bacu bamenya ubuganga bwabo bwo muri universite ziri lokali za Butare n'ahandi, hamwe umuntu ataba ashobora no gukora ikinini. Hamwe umuntu bamufata ngo ni dogiteri akagenda akicara kuri IRST, ubundi akajya yandika amaraporo yoherereza ba bandi bakora imiti amaraporo ko nibo bamutera inkunga. Izo niyo mpamvu usanga izo za IRST zimaze imyaka irenga 100 zidashobora no gukora ikinini cy'igikakarubamba. Birutwa nuko bazisenya zikavaho, noneho hari abahinze imiti bakahafata bakaha abaturage bakahahinga ibyo bahahinga. Bakahinga ibyo bahinga cyangwa se bakahashyira amatungo cyangwa bakahashyira ikora systeme y'ubworozi, kuko ntacyo hamari u Rwanda. Imyaka irenga 100 ikigo kiraho kidashobora gukora ikinini kandi kivuga ko ibiti bivura, ahubwo bafata amaraporo bayoherereza mu bihugu by'amahanga. Abo baterankunga ubwo kera amaraporo y'ibiti byose bivura by'abanyarwanda, amaraporo yajyaga mu Bufaransa. Barangiza ngo imyumvire y'abanyafurika kenshi ngo umuzungu ngo aturusha ubwenge, kandi ari mwe mu muhamabanga yanyu, kandi ari mwe muticyizere, mutigirira icyizere ngo murebe icyo mwavana mu bintu byanyu mufite byiza. Bitewe n'iki? Bitewe na ruswa. Ruswa no kutita ku bintu no kutiyizera ngo wumve ko mushobora kwikorera ibintu. Igihe kirageze rero generation nshyashya zikajya zumva ko zigomba kwikorera ibintu zitategereje akimuhana kaza imvura ihise. Akimuhana kaza imvura ihise. Ni byiza rero ko mukoresha imineke cyane. Udafite ubushobozi nibura urya imineke 15 ku munsi, dutoya buri munsi, kugira ngo urebe ko uzirinda kuba nka Brian ukaba ushaka abaganga badashobora no kuhagerera igihe. Cyane cyane ko muri Afurika dufite na za ambulance nkeya, dufite ubushobozi urebye buracyari bukeya. Rero mukomeze mufate umuneke cyane, kamara amasenge, murebe ko ari kamara amasenge gato, apana kamara amasenge nini. Iyo si Nyarwanda. Gros Michel ko mutazabasha kuzitandukanya, ni byiza ko mufata kamara amasenge. Rero rumva ari ibyo. Murakoze, mwari kumwe na Master Kata. Mugire ibihe byiza kandi mukomeze mukurikirane ishene, kuko ishene ziriya zindi muba mushyiraho ingufu mureba ntabwo zizabavanamo inyica-mubiri karabutaka, uretse kubaha stress z'ubwonko, kuko ziba zibabwira ko kabaye byagenze gutya byacitse. Izo ni stress z'ubwonko zibongerera uburwayi mukaba mwanapfa vuba. Niyo mpamvu niyo cano yonyine ifitiye umunyarwanda n'abanyarwanda akamaro, cano yo mu mubiri yanyu yo kwiyitaho kugira ngo muzabeho. Sawa rero, murakoze, ubwo mugire ibihe byiza, naho ubutaha.